Dosta vas mi je poslalo fotografije na Instagramu u vezi ovo nedeljnog fotoizazova, to jest tehnički prošlo nedeljnog fotoizazova, što je bila vaša omiljena boja. Koja je vaša omiljena boja? Napišite mi dole u komentaru. Moje je bordo i većina je editovala na isti način. Svi su stavili da bude crno-bela pozadina i jednu boju su samo istakli. Ovo je nešto što sam i ja radio u početku, ali ajde da pričamo o tome i ajde da pričamo zašto su boje toliko dobra stvar. Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Ako se ovdje prvi put, ja sam John Wulfric i na mom kanalu s vama delim svoje višegodišnje iskustvo i sveta fotografije, retuširanje, snimanje i editovanje videa. Ako je ovo nešto što vas interesuje, onda me zapratite i kliknite zvonce kako ne biste propustili naredne videe. Dakle, boja. Koliko je zapravo ona bitna na fotografiji? Većina u početku je pravila fotografije u crno-beloj nijansi i one su imale mnogo dobar kontrast, ali danas mi fotografišemo u boji. Zašto je ovo dobra stvar? Zato što prvo imamo prelepe boje oko nas i onda želimo da ih zabeležimo, a druga stvar jeste što možemo bojom da ispričamo mnogo dobre priče, što nažalost nekada možda nije moglo u crno-beloj nijansi. Dakle, koliko je bitna boja? Evo recimo primjer jedne moje fotografije. Pre 5 godina sam bio u Bosni u poseti i za zimu je nastala ova fotografija. Kao što možete primetiti, sigurno je vaše oko odmah otišlo prvo na njenu crvenu boju kose. Pozadina je zelene boje, imamo plavo nebo i ova fotografija, verujem da je bila veoma jednostavna da zaključa vaš pogled, kao što rekao smo, na njenoj crvenoj kosi. Poenta boje na fotografiji jeste da ona ima svoju svrhu. Ako ona nema svrhu, onda pa ne radite fotografiju kako treba, makar po mom mišljenju. Svaka fotografija treba da ima svoju priču i svaka boja ima neku svoju reprezentaciju, odnosno neku emociju koja može vama da, kad je vidite, pošalje. Kada gledate filmove, većina negativaca je obično zelene boje, osim Hulka. Hulk je zelen, ali on je dobar. Tako da možete primetiti, recimo ako ste gledali Maleficent, ona je zelene boje, ako je nešto magija ili nešto loše, obično je zelene boje. Ako ste gledali Encanto, Bruno je bio sa zelenom bojom i onda je on kao loš, u suštini spoiler, ispada dobar. Ali, fora je u tome što svaka boja ima određenu emociju. Ako vam kažem recimo roza, sigurno pomišljate na nešto što je nežno, nešto što je detinjasto. Ako kažemo bela, verovatno pomislite na nešto čisto, na nešto što je nevino, neiskvareno. Svaka fotografija sa određenom bojom govori određenu priču. Ako recimo editujete vašu fotografiju da bude crno-bela i onda istaknete jednu boju, i priznajem, ovo sam i ja radio u početku, ali ovo nije dobar balans. Ovo može da bude cool, ali ovdje želim da vas naučim o balansu. Ako recimo imate crvenu boju, kao u mom primjeru ovdje, vi onda možete njoj da stavite zelenu boju, jer zelena i crvena su komplementarne boje. Na ovoj fotografiji crvena nijansa zauzima preveliku površinu, ali vaše oko je odmah pogledalo njeno zeleno oko. Zašto je to tako? Zato što njeno oko je najsvetlija stvar na ovoj fotografiji i kao što smo malo predali primjer, njena crvena boja kose je najveće saturacije na toj fotografiji u odnosu na ostatak što se nalazi iza nje. Ovo su dva načina kako vi jednostavno možete da privučete pažnju osobi koja gleda vaše fotografije. Isto je tako i u filmu. Ono što je najbitnija stvar je obično istaknuto malo svetlije i ima malo veću saturaciju. U filmovima je to najčešće plava pozadina i narandžasta boja kože, ali vi možete ovo da primijenite recimo ako je model plave boje kose i nosi recimo brownkasti neki duks ili možda neku brown jaknu, onda postavite modela u ambijent gdje boje idu u sklopu sa njenom odećom. Kao što možete primijetiti, na mom Instagramu možete pronaći različite primjere komplementarnih boja i ovo je nešto što vas ohrabrujem da vežbate nadalje. Ali ako želite da editujete fotografije u Photoshopu i Lightroomu, onda vas savjetujem sljedeće. Iako sam i ja u početku imao crno-bele nijanse i onda sam istakao samo jedno što je uglavnom bila crvena jer je bordo moja omiljena boja, ovo jeste cool u početku, ali nema balans. Ako želite da imate neku profesionalnu fotografiju, onda vas savjetujem da ovo ne radite.
ali naučite naravno kako možete da istaknete određene boje. Ako recimo model nosi, ne znam ja, žuti duks, a vama više treba da duks bude recimo crven ili možda zelen, vi ovo možete da promenite u Photoshopu. Ako možda imate neko pitanje, napišite dole u komentaru ili predlog za neki budući video, zapratite me i kliknite zvonce kako ne biste propustili budući video, bacite pogled na ovaj video ovde gore ili na ovaj dole ispod, da naučite još nešto u vezi fotografije, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. A do tada, stay sharp and stay focused. Paka, paka.